Halo baro, saya si empat ni pedang subhai pi baro syaka de kecing syakri, nak Bible syaki kena, bah de kepol komentaru ni ai kublai pi baro hak kertaing ke jauh Jesus Christ ubelong undang pedem jengi, bat ngakermen dak jingi, bat jingai ai jauh ublai pi baro pi don hak met ke besyat ke baklan. Minta kesi ngani kai pi iwe jikai belingkot. Nak kena kaktian ke joblay, ringkat ru, iway activity, banyak rapi pi, ban sengau tu sepang, ke ke jinget, ke jinget. Tahu ngakuai ini, inyerap ban puli yang nak kaktian ke joblay, nak ke Hebrew, ke nong ke bakat way, ke dekat ke baningkong. Dia kajinget kalong kata kajing ngau scam ya kita ki ya ki ba ni kerman kata kajing tenjo ya kita ki bam yo i nganget pi baro pila syak skor bha ya ke bai emi ila puli ke bai thu sepang ke jinget te ba pen shai ngakwai pin pedi ya kani pi ke di ko toh hang ni kene ko la tho bakade ko ko bakum no bakut dai te emi pingat nya bakalong ko bakut ho nya ho tengat baru pingat din em ne pi pa de nok shna jong de ko pmi handai pingat pat din em ne to la tho hang ni mo bakane ko kalong ko bakut bat baru nge di ya kene ko nginget bakalong bakut wat lada ngem yo i ya kiba Shna ya kene ke dai to kata de ke jinget de sakawai activity ngin le de emi la keluar ban volunteer okey to de pedi ban susu ma sapang ke ka jinget ali jadi lambat nga kini de kitian ke bang ibu hang ni ke bai emi ha ban yat ban kami kini kram de pendai ya kini ki tiar de inum ya kem tu rengin tap di khmat jui Tuh, dang imi, tuh, deh minta bat pinggak kuai pi, mau pensiunnya yang aban, ya lami, pikir pensiunnya yang oke tuh, yang mehang tuh. Tuh, doa ngayat sayan. Tuh, yat kemudian kap oh good. Tuh, search tuh yat sendiat biang. Tuh kap bah. Oh. Tuh kun sedien. Tuh yat sakman. Tuh, pak biang. Tuh yat Shadien, wan chani kendian, tuh, hadien, ayam katai kendian, satai, tuh, kam shadien, song, tuh kan, dengan nget, limba kita ki activity, kayak nang shine, dia kumba pidan ya ke jinget, mah, bahkan dia ke kelong bakut, deh, bat pi kumba emiri idan ke jinget, haka jialam ke jonga, deh, walada emyoi, kum taru kelong ke jinget ke jongi ya no, ya ublay, hoi, ngemyoi ya hindai nginget, bat shania scam ho ba ma unong tau, bat ma ulong, unong pedem jongi, bat lakular yang ngiru ban ayah ke hoi, ban ayah ke beneng, ngem pad yoi, hindai nginget, bakata ka beneng ke dan, ba ublay ulakular, na ka menta kita, kibanget, bat pediang ya kun ju Jesus Christ. Nang scam, pi baro, pila syai, limba ini jihikai lingkot, limba kitu ki activity ki bangi lale, ke bayar tu, ke bahikai ngi, sepang ke eka, jinget. Ublay kun kui pi baro, haduk ngi say syambiang, ha ke boy pat kapor. Bye bye.